Bhí agweeb agus fóte arás. Tá arás done dar law, Turas Siar. You're very welcome to join us. We're going on another little journey to finish the rest of our Turas Siar. I hope you're enjoying it. Slán now. Slán, guys. Diaidh fáilte go chorúil le til móláin, is me srian ní grífa inín fídé sunna. Is í sé topper se chuir me sean fáinne mú. Sé dhearc mé an ainiar buieis bóálas nú. Bhí grú ó Rialtas leicne mar bhlán an nú. Snurri arc se mishes near lake she mo hlantilum. Game chosam huin réir go rotula. O dos glonian dorus is licking you hinestach. Choiroin de liabugos lying in an ochlat. Is in pog village tiva mogo do vedin das. Aholuro wagonifo samahu marar. Ach po samantalu de yanus go daumohach. Aoiro ser maidin tuchra sun chiolagat. Nach si a kostere shake fati to ruege kerk. Aholuro surach nach postule dier to ban. Doch is leidig niet dood ze zoeken mocht do haar gotach. Kursi ser de goerse sun uit nacht en joog laat. Maak du gesmak daar ook een ramoe de hungon hap. Zo nooit ze meen vasko bien voet on is fair. Kjol bin egne machene bans malogo warne griof. Bin a broton eg prapos vrek Alex nov gore. Små storin romeleg farale la fonjoloi. Slán. Thomas. Thomas gan na tuna seo casadh go sean Johnny Conley. 1, 2.
So raibh cechuid is mis róna na cnéile agus fáilte go litmór na coile I teo gamas. Cas mis cúpla versa go tóci me cheolta. Tóci me cheolta go dúí cheogechaid maidin. Quarter mobile storin go do ni casadh go dag bla buier nyorna skoda sin fo videgal khana finye na khobras onorodi onoke senyamostorine tamshe moilachtin krate shafagu me ganahir Sramach machlu ram ke kasugam vefalho Marni leon nyar nyerin Ayin nache gored mahawo Naharo yakwid Golya sayeno Nahagaled eana chargod nahflahish Gasa huasa gushana shleve Ta per lovis movalo Bochalina gruaig banye Will fanye garif win hatta Agus ya shagam gebokoch Shem ros velin malo Ach ni leid ram agna bore Egna dor gomorawo Gurmíle Mahagi.
Fáilte go rasmach.
Rialtas an Turas Siar. Fáilte go lochaníortha. Is Mr. Oisín Húlan agus tá go le casan tú gan raibh. Snach is le gacha chud me ólas na mrá, gus hir sa máile se dó mé lomha. Bhrí móide mar stoppa sib se fasta ála se martá. Imlo me se clase bhain is siú las na mrá. Agus dimid me se clase dachaí chun heile réir, gus an dara clase tafií go lua le na hiamh. An tríú class cenna am a le wada le scéil, chuir tanna bhean amach me casan tú gáin féid. Gus a cenna cata mar a chas isteach san háte me, gus a líochtaí banóg sa máile dag a mé muie. Mar Rialtas fred, sibh ní rudan ar a hananta mé, Muise sean bhóbhra cusún teacha cailí a bhí gan chéil. Sé súna chráneoir na háirní an tara an glógus a cant, gus luacha nóil go dóní bhí muid arás. Go dainach i bhir, is go sé te sí ó thua is ó dheas, ach go dóna neoris lom sa fós fearnog bhean. Gus a chuirin gus a teofainn gus a chraithine síal go tam sa gré, gus a cheolán se basa ná tosaigh dá bhá sin fér. Chuirin crúthe an nach, is luach ris coirithe sairte choch lim, gus a fós bhí ban le fear nach a nach a méid an hain. Gus a tháinig mis isteach a dacha uirín a rih an lá, bhí ban ógad a misgus cúla cín sínta futhe ceir chlár. Ní bheith bhreanna me ram go hí seo go tappa nó go hard, gur chuir me cos lena cos gus a bhaga muid an sústín bag ban. Smá bhíon tú bhí lom ó sa cóir lána tí, smá bhíon tú bhí lom go ló gealscaí. Má bhíon tú is gur lom ga chóir lacha go de chrí, sé má frua le fan nach lom de dún na thumarh na hí. Gur maithagaí agus bhainigí soltas an tataistil siar.
Céad míle fáilte go cithíoran, cos tá suúm go dainneán set sealíp. Níon, dó, trí, ceart. speisialta sa Turas Siar. Slán! Diaidh fáilte gnáth mhór, is muinte séim sa scuimh an phláirte. Mas go coppla túin chastíb agus tásúla go mánigí soltas.
míle maithagaí bhainigí speisialta as an Turas Siar. Fáilte tásúlam gohain si bantaine bheits a turas go dtí seo agus fáilte go Carna. So, ní leon doubt go bhfuil an culture agus an tradition slán I measc na naoine óg seo. There's absolutely no doubt that the tradition and the culture of this beautiful Gaeltacht coast is absolutely safe in the hands of the youngsters that we've met along the way. So, Shindera and Turas ó Bhearna go Carna, we're at the end of our tour. Bhí an time agin, agus casmid go leor daoine óga, go hálan, go híomhan, agus co-talented. Míle buíochas culaganna to be part of linn. Thanks to all of you for meeting up with us along the way on this tour. I think we made the best out of the times that we were in at the moment, and we met some old friends, some new friends, and yeah, it's been a good journey. Gora mahagi agus slán.